West Karbi Anglong Lakai Isi ke Parlo Dwaramla MEC constituency along Isi mini waterfall kedo. Langlokso lems along ningkan esek afarman AGM amai ini pontang lo. Kardom pini nili LK News thanje bhang phisa mi monju mitron pi non bertang ton penarjupon ikha. West Karbi Anglong Lakai Isi ke Parlo Dwaramla MEC constituency Borgang Ahawara long Isi kelang misen langsung kedo. Labangso alangsun amen la gelang sepak waterfall posio ponlo. Labangso alangsun kelang mipi gajok ani bangka kelang atun cibin mian pin. Lason si labangso alangsun kelang miten ajok. Iloving atun skaminan kijo kelang apan bang rinti. Lapen hata gara atun Lakai Isi Dwaramla constituency MEC Probat Chandra Taro lapen. Karbi Anglong termas konsil ahin dan labangso alangsun adi malong. Misen pen ladak kedo ketha gadin prabun pen ang semapi pon asun pen misen ji. Lapen kijo kelang kelang atun skami kedo ketha gadin doget nangji pusi hata gara atun curing ripon kado. Lapen labangso alangsun along ansi sepaka pon ko pusi hata gara atun ninje pon renti. Lapen Borgang Ahawara long labangso alangsun isinat bukalu. Dwaramla MEC constituency arlo ongkang kijo kelang akai do pusi hata gara atun nongkan pacimidun. News Tech report loti ke News Karbi Anglong. Nang litum labangso alang roya putak mate labangso alang suna putak Karbi Anglong ara tanang litum tan paklar ikate. Kalau ini litum badak litum Dwaramla labangla. Ini litum lakso langsung mana lang citok pun. Litum Dwaramla kampen litum kampen lah sim. Mana litum MC. Badak taruh pakai. Ini litum mana litum acun pen. Kumane kelang ni sen. Rata tum amsi kitui pun litum mana. Nang tingkat pen litum pacun lo. Maksudnya pacun pen. Aku amsi bakanya pani litum. Nane kahil loving pen litum popularnya pani litum. An body pon. Nama lo juga. Lapen Karbi Anglong atan mas konsil lain penang litum kopi si labangso waterfall along pen kaconi pon kang tunang litum mahin pen. Nang sawan kalau kita kondition konsiling engineering itu kita litum lo itu asap tu lang cepat kami konsiling penili tu masuk nang ratu pon langsung skim nang kami susanji Lapen labangso alangsung kedo ke konadik lo. langsung gitu ni litum West Karbi Anglong Borgong alam tu itu langsung Pini citini paikri si bom tiarani langlokso lems along AGM amai bipon lo. Bangso amai long maipu bedasing be ahin pensi mai cari pon lapen. Alhiaman pen nanga cetong dun laki observer Rajan Temong senior inspector kam ordinator Kolkanti Mondol BJP president doloi kiling Kolkanti Mondol kong maipu Harsingkro langlokso lems kong chun bangso korsing be lapen lems along shareholders AGB atum cetong dun lapen lems along kelang cari idun jiapan 2021 lapen 2022 apartment internal auditor bahini apan lapen ingwai pon amen laki Jitendro Teron lapen joysing kram sa atum henlo. Nang ci toy dong soalan dengpon no la bende budget abang ta dengpon no je moneng ki bang hilang apa tay bang koson si mesen pen gapachun poni ma la solem solong koson si pachim poni ma la hai lam ke puthak pen si nilitum jitu deposit mobilization wala so kam la ke dengpon no la si jitu ni ke sang
abang ke ongdung por bang ke abde thai po lasi society fan pajing thurja fan pola jangte deposit mobilization bang deng ponangji lasi pini bangso house along bisi ekdom RDN kono lasi labang kengkon po prajing kan AGM tijutang itungge pini jutlo posi lai provel ke tanglo pola jangte nebitum cooperative officer dum ben chingwai ponsi bangso kam kengkon po lan ado The internal officer, internal auditor bangkan masih tekon. internal itu ke bahini Jadi kita ningkan sama soal lens yang ana ali cuma soal kedam tang bangke labangso society bang loss le ado we pangoi pen pengen nolak non e bangke long songbong pen expenditure cross pen ke profit bangke kom lah profit bangke 16,500 per kon e le lo Jadi bangji ningkan fan budget kita yang konsum. oke bang iya nengkan budget bang da deng pono da bangke surplus gitu ini ciclo tarik crazy ni dah kelang so lem salong nengkan stay ini pi pada pono masih so pada pono hot ini tum pada we house long di perai pono kita tang nengkan apa itu lagi proceeding hai maka coba pas pono tapi financial statement lapen te audit balance sheet lapen te internal auditor itu nih house pen kecapai saman mana nang si toy don sanan deng pono lapende budget abang ta deng pono je moneng ki bang hilang apa tay bang koson si mesen pen kapacun poni ma la solem salong koson si pacing thur poni ma lahai lam ke puthak pen si nilitum jitu deposit mobilization pala so kam ta deng pono lasi jitu nih sang abang ke ongdung por bang ke abde thai po lasi society fan pajing thurja fan pola jangte deposit mobilization bang deng ponangji lasi pini bangso house along bisi ekdom RDN kono lasi labang kengkon po prajing kan AGM tijutang itunge pini jutlo posi lai provel ke tanglo pola jangte nebitum cooperative officer dum ben chingwai ponsi bangso kam kengkon po lan ado The internal officer, internal auditor bangkan masih tekon. internal itu ke bahini Jadi kita ningkan sama soal lens yang ana ali cuma soal kedam tang bangke labangso society bang loss le ado we pangoi pen pengen nolak non e bangke long songbong pen expenditure cross pen ke profit bangke kom lah profit bangke 16,500 per kon e le lo Jadi bangji ningkan fan budget kita yang konsum. oke bang iya nengkan budget bang da deng kono da bangke surplus gitu dari tom share member dong so melang li isi bangke share selong pare Pinia birta ke lapuan se kangton poniklo laging bom tame LK News kar biang lo kardom.